অসুবিধা বহুত অসুবিধা হয়ে আছে। এনেকা ধূলা ঘৰতো সোমায়, উকাচ লইলে উকাচতে সোমায়, চৰ্দি খাচি কথা ক'ব নোৱাৰে এনেকা অৱস্থা হৈছে। আৰু দোকানতো কিবা বস্তু ৰাখিলে চব ধূলা ধূলা, আৰু পাক কৰিয়ে দিবাও নোৱাৰোঁ, পাক কৰা জগাতে ধূলা সোমায়। আৰু দোকানটো একদিন বন্ধ হ'লেতো এনেকৈ এইটো যেনেকৈ ৰোডত যেনেকৈ ধূলা, ভিতৰত এনেকৈ ধূলা। আমাক বহুত অসুবিধা হৈ আছে। আপুনি কিবা কৰি দিব পাৰিব নেকি? এইটোৱে আমিতো আশা কৰি আছোঁ। হৈছে 4-5 মাহ হ'ল না, এনেকৈ হ'ল। যোৱা বছৰ ইমান নাছিলে, যে ভূটান চৰকাৰে কিবা বদ্ৰীগিলা দিল, ইয়াৰ কাৰণে ধূলাটো এনেকুৱা হৈছে। নহ'লে ইয়াৰ আগত ধূলা নাছিল, ৰাস্তাটো খাল আছিল, খাল আছিল, গাড়ীটো লাহে লাহে বেৰাই আছিল আৰু এনেকুৱা ধূলা নাছিল। ভূটান চৰকাৰে যি দিল বদ্ৰীগিলা বালাগিলা দিল, ইয়াৰ পৰাই এনেকৈ চিমেণ্ট নিচিনা ধূলা। অসুবিধা মাত্ৰ নহয়, মানুহ বহুত মৰিব ধৰিল। এই জুখাম লাগিলে বুকত কপটো থাকে এই ধূলাৰ জন্যে, কথাটো বেলেগ হয়, কথাটোও নোলায়, এনেকুৱা অৱস্থা হৈ আছে। কিবা আমাক কৰি দিবই লাগে। আপুনি ৰাস্তা ভাল কৰি দিলেতো যোনটা চৰকাৰে আমাক ঠগাব নহ'ব, ঠগাব নালাগে। যোনটা চৰকাৰে আমাক ৰাস্তা ভাল কৰি বনাই দিব, ধূলা চোলা ভাল কৰি দিব, আমি তাকেই দিম আৰু। কি আছে, পাৰ্টি চাৰ্টি নাই, আমাক ইয়াতে থাকিব লাগে। পাৰ্টি কৰিলে কি হ'ব? মুখত ধূলা সোমাব আৰু মানুহবিলাক মৰিয়ে আছে, পাৰ্টি কৰিলে কি কাম? আৰু পাৰ্টিৰ কথা নাই। যোন চৰকাৰটো আমাৰ ৰাস্তা সোনকালে বনাই দিব, ভাল কৰি দিব, এইটোৱে চৰকাৰটো ভोटो पाब। अब यो देउसुरेमा आजभन्दा धेरै दिन अघिदेखि अहिले ल्याएर यो भुटानबाट ल्याएर माटो हालो, यो बलुवा हालेको दिनदेखि हाम्रो यो बाटोमा हिँड्न एकदम नाजुक भइरहेछ। कि यहाँबाट केटाकेटी स्कुल जाने आउने धेरै बजार दोकान यहाँ हामीलाई धेरै असुविधा परेको छ। बाटो नबनिए पनि कमसे कम यहाँ मतलब पानी लाउनेको व्यवस्था भइदियोस्। देउसुरे एरिया यो मतलब 2 किलोमिटर जुन छ, त्यहाँ चाहिँ यहाँ आउने जाने स्टुडेन्ट केटाकेटीको बहुतै दिक्कत छ। दोकानी अब यहाँ दोकान बन्द गर्नु मतलब बेला भएको छ। यहाँ अब दोकानमा बेच्न राखो, त्यो सामान सबै धुलाले सकिएको छ र यहाँ मान्छे आदान प्रदान गर्ने मान्छे धेरै कम्ती भइसकेका छन्। यो बाटोमा हिँडिसक्नु छैन र यो मतलब बाटो रोड नबनिए पनि मतलब पानीको कुनै एउटा त्यस्तो खालको व्यवस्था होस् कि छिटोभन्दा छिटो यो मतलब धेरै रोग आइसक्यो क्या, मान्छेलाई यहाँ एकदम रोग लागिसक्यो। यो त घर 100-150 मिटर परसम्म अब घर कसैको पनि राम्रो छैन कि सबैको घर धुलोले अहिले हेर्दा हुन्छ, प्रायकै घर धुलोले छोपिरहेछ। त्यस्तो भित्र खाना बनाएर खाँदा पनि अब यो बलुवा खानु परेको छ बाटाको। अब दोकानतिर मिठाई खानु, अब दोकानमा मिठाई खाने त तपाईँ कुरै छोडिदिनुहोस्। अब यहाँ गएर के खाने, केही गएर खाइसक्नु, ऊ दोकानै बन्द भइसक्यो। अब सबको झाप लगाइसक्यो, कोही आएर बाहिर बसेर खाने मतलब स्थिति नै छैन, त्यो खालको स्थिति भइरहेछ। र अब अर्थोक नभए पनि यो पानीको व्यवस्था चाहिँ छिटोभन्दा छिटो भइदियोस् भन्दै मेरो चाहिँ भन्ने अब यति नै। अब सरकारलाई त अनुरोध यही छ, अब हाम्रो त मतलब भरिसके त रोडै बनिदिए हुन्थ्यो। अब कुनै पनि सरकार आओस्, चाहे युपिपिएलै होस्, चाहे बिपिएफै होस्, चाहे कुनै बिजेपी नै होस्, जसले चलाए पनि मतलब सबैभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो रोड बनियोस्। अब मेरो तर्फबाट हाम्रो गाउँको तर्फबाट चाहिँ यही छ। सबैभन्दा अगाडि देख्नु भएको छ, एउटा गाडी आउँदाखेरि मान्छे यो बाटोमा नबसेर जङ्गलतिर कुद्नुपर्छ, त्यो स्थिति भएको छ। र यो सबैभन्दा अगाडि चाहिँ रोडै बनियोस्। म चाहिँ अर्थ घर बनिनु के बनिनु भन्दा पनि रोड बनिए सबैभन्दा छिटो चाहिँ हामीलाई यही नै चाहिएको छ। अब भोट चाहिँ यस्तो छ कि भोट अब अहिले यसलाई दिने उसलाई दिने हाम्रो कुनै निर्णय छैन। अब यहाँ यसरी मतलब धुलो खाएर बसिएको छ। यहाँको जुन खालको सिचुएसन छ, यहाँ न रोड छ, जसले रोड बनाइदिन्छ, जसले पहिला बाटो बनाउँछ, जसले राम्रो काम गरेर देखाउँछ, हामी बस त्यसैलाई दिने। अब त्यसैलाई दिने, यो पार्टी ऊ पार्टी भन्ने हामी पार्टी पनि भन्दैनौँ। किनभने काम गरेर देखाओस्, जसले राम्रो गर्छ उसैलाई भोट दिइन्छ।